Onkoloji doktori li vê derêtine birayê min û radyoterapî merkezî li vê derêtine Radyoterapi mi? diçe Diyarbakır maliyeta zehmazın çiye dibe özel arabê xwe diçe êgo imkanê wan nake tune araba kirêdikin diçe. Eva sala ku nîvê qolon kanserî xestelêxa min dewam dike. Di vê arayê de ez eva pêncî rojî min radyoterapî dîtiye. Ê min di vê arayê de çil û heft roja li ser hevdî gulniq eçûme Diyarbekir û vegeriya me herî biçûna hatinê min perîşan dibe û maliyeta wê nake ji xwe deyne dirê hinekê. Peş yaptım. Ya farz-ı kifaye. Farz-ı kifaye vakti bu beklerin ceza işte tamamen haber albedi ülkeci sevap cezası. Tekbir adı dua ane salavat beden serrahi Peygamber aleyhissalatu vesselam. Tekbir as-siyâbe dua bakış meyit yere. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Mekâli cennetle inşallah. Bir dua kılınızda. Allah'ım ki ehle cemaat de bu. No. Hadi buraya هنا بريكات لحد بريكات داين نصير باش مثل الولد Ama ya bedeni بس ذاك تعال ما الولد داين ودري ما هو الولد بالله استهاب جنابای داریم خب گاوه کی پاش بدون قلم دین نه پاش به استفاد بلده بس عجل میگه خب ده پاش کنه کاری دیگه او ما تركشنا انا برد شاب نظام الصغم ليه شاب راس وانا كبر ذاك بالعظمة والثناء وخلق الخلق للموت والفناء كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون لا ينجو منه ملك مقرب مع قروبه ولا نبي مرسل مع علو درجته ورفعته فالآن قد ينزل عليك الملكان المقربان من ملائكة الرحمن لك
من ربك ومن نبيك وما دينك وما إمامك وما قبلتك؟ والإسلام ديني والقرآن إمامي والكعبة قبلتي والمؤمنون إخوتي. وخلصنا وخلصه من العذاب، اللهم ثبته على الجواب. أعظم الله أجركم وأحسن عزاءكم وغفر الله لمرحومكم ولروحه ولروح أموات الحاضرين. الفاتحة. خدای جو راضی به حق خدای حلال کنید. که يجيبوني يا الله.